Ose wode bema ye kama pa adona kafacha powers ene asembesi afidie we so enya asem ketwa so pa Asem Mpe Nipa no a ye ne danchamru so ye danso mu ye ko akoyanim ye nim te ena ye ko na ye de akọ wo kiti kriki ye si akokọ wo mu ya ye ngoro ne paboa da biada no so aba pa osima ensia e Sompa 93.1 na seki ebedi atwaguo ewo Sompa TV no so no eno ada me mama hwefo ne matiefo nyina nya nteye se yeyensiesie kakra ewo Sompa TV no eno nti obi antamu chuku mrepesem no yebema mo nyina da mo afili gbenze kama asisi samapo menteme ho ase eno ena de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni ya pen poma sibire nya de ama kama ni nyina nkamfu ano yepese eno masundua bu ano ewo Ghana mem enkanka asante mema na yemfa akwanya weso na yemfa enhira kese enkoma krobia asante kotokohene de ode krawe eni kuru ngoma so no asante mawura eno no medical kan kire nananom ahemfu bi se se sante kasa no ekan se de odi akire sua de odi kan nante de a nananom ahemfu no bi no se de otumfo se tru nyam kese wo kan no kure nananom bi nsua ka nananom bi ensua ka na bede ebe nwanwa se chiame a wo wa himfie na otumfo kasa wano na obedidi atem efere aniwu man you need to bow down your head in shame tino ya na nya wadwene se sabia kusabia nya do dibre bia wo wodi besisi obi anasa wodi bedidi na tem emwa ebe mwa konwa mu aye ha ene wiase ma nyina ase dabi papa wo yemmo na baso efiri se wo ya asumdue hene ene kura metatre kura me dia ka otufo ho no ya asumdue wura onye ni paketwa sa na ewiase nyina ase papa wo yemmo na baso se wo ye peacemaker efe kwa eno ti se wo ye nana na se so kandifo ye peacemaker wo so ye hwan fa ade ye hwe ho te beduru ba bi no na ye tutum basa mesi medical ga je so obi otufo betunu bia no ya na ye medde da no ya na mitimi kura nda ye medde no hini bia ye betu no mebosoroku ama obi atimi asabi Sompa Asem Mpe Nipa no a se yesisi nko ade wasase ye je fa beda Sompa Asem Mpe Nipa ye bepa asem no pomasi bre ne de ama kama pa ye ko akoyanim ye nim ten ena ye ko akro ene ubeti wo mono asam wanka sa ena the nation sank onyama wo noki producers ye no omudi djuma ye kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so hwa ena ye begina kokosa ti yabo Fletcher ono so edi djumadi so ewo nkran a Sompa FM eno so ebewie no abepiem ewo kumase Sompa Asem Mpe Nipa no na se wo master control room wa MC a ho abrant your friend systematic press wo boy juma koda no wo boy juma papa wo ba ye se wo si chinchim na manfidie ne kura kama kunkun nyina agya sanse obi wa ho nimu bo so ba bepia hado ya mawo na ekofa ahom tesema ba systematic press wo ye adwuma pa enya asem ketwa abrantia ye freno beda mponsa ene osika brantie omo nyina ka jagum ka kire wo bi ene chief technician nana yaw omo nyina ka ho ena eso na Sompa Asem Mpe Nipa fa ne tampa na wodi efra medical ka cho free fiada kosi ne juada so e free non son kono non crosso no adaje nipo so ene wuku eyo brayo kon abrabono ne bo enye hize o abrabono emu akukuru hwiase eni mu obena ubedie no in every genuine success in life no there is a setback akwansidie beba na akwansidie no bedday na free so kwansidie no bedday watumi apem e de akowanim agese Sompa Asem Mpe Nipa uba na ubetie obrayo kon ni bi na oso watumi di bi abobra na prophet Kofi Boaten wono ena ene no ebedi djuma ewo obrayo kon djumadi ni so no ene asembesi fi ha
enya asem ketua kura kofro bofum pa ba ma asuketua mi pebre na ase Aboagye Fosuo neti Fosuo minifuntum pa katachie srebia bonchena na atwetwe ko de wo ya twam yansa ne akosa me na meti atwam de Sompa Asem Mpe Nipa kobosha asade so kansa pian wase kampian wo kiti kriki yase akoko nwu ya yenro ne mpaboa da biada o mrasa mo bibia boko de ya bibia boko nanso o hwe no ma bi na ekoso Ghana enye boko sa na nyankopon de nko de acheyen okay na aka ye ne ayaka ye wo man mu ti se de na wo kan se ye na opem so o de ne tate ba kwa ka no peacemaker na aka wo mo de achire no ti na meka se aka de aka se o hwe de sensen wi mu a ye kuma se asa hanko na minim se te a se obi e ton ne no ma de ope no e na wo ton bo no se a wukọ sebe izongwa sa insu a sebe e vortex no ya me ankasa ma experience bi ukọ price na different e na oba ye nwa santefo mu nso a omo so price different de ekoso kuma se ano no nti insu no sebe mpredua anya no nko ya ono ma bebre ho na nipa no kofa ne no ma ba ono ade ope e na ode to so ya na kwakwemoko kasa ansem we ya ya na ma fujiji ro enu te mre bi papa ya obo ni din Lawrence wo ye bi ni ente na se nipa nye o sa maka cho se democracy no ye nkwa no amoaye ni o sa democracy na ye ka no e because nipa na eti o manim na mamra ye mra batene ede na ehu die nimwa ya wo Ghana na se mento aba wa ye se dia mento aba nipa nim pefe ade wo ye no se nsu se chekewe ena madafu bi de calculator to dia to no so to no za onya profit wo ye za wo boka wo but nipa da se ni pemfa so bum enu ntimi se ni meto no 7 predasa wo de fa so bum e bu nwia bi se na wo te Ghana board yen pontu free baby a banchi yen pontu free baby so koto fufu a se tie ni do mtwa no mtwa na wei enu ti na me ka che nipa da se ni se the word idea ye fa ne kama no e wo ho no kama no se munim de we kama si ya kwakuna watokokwa ya che pen kokwa ya che da bi se dum si twa one seed na awro homete he mamenka gwa asem ba ko na enwumire obi a trim Sompa FM nyame hira o man no ye ya na ye ku yetimo den me na meka kire me si Ghana yetimo den especially Kumasi ya yetimo den Kumasi ya enu ti de be ka che nipa da sani se edume bi na wo kono so obi ne dan ahye a menka so omu nyina obi dan ahye ana obi sto ahye a edume bi atrase ne busa se na ye den ya wo se so betimi hye na de hye finfi anhye busam komu ye ya ne Ghana ehwe no ma bi asi kakra bi ne ehwe nyabotre na trase bibisi a nyabotre na trase aye de nko a ba yire omko fa no fofofo tachi man ne kranza ne de akeka ba yire fofofo so okọ Asante Achemagogo ni elodu body a ye digu omu no akuafo omu de o ma sem omo bo anyame hwe wo omo kwa akoto ne body omo sesa de ba no nyame hwe wo enya sem ne so obeduru no ma na wa static kekemu nsem ede ne ba koba se Ghana yete ube restore wem o se me de ma de o pa top ajai sa kwa good store bia make bo nko ede ne na bebe na kroimu o se asa dollars na de ba ye dollars kosro ena dollars ne kosro o koto no ma dollars kosro ena yenya president John Mahama aba ena what say dollars so man de call from eno kwa ye sa bon so wo eno man so anko from abojefo nusu no man so anko from o wo da abojefo de from on 20 kwa ye ne eti o man mu na dollars ye ka se o koto ade a na dollar koso nti na ma me so no ma koso dollar ye te ba from ye musa se no man so te ko from obi ante ne no man so da it is an yes normal dollar anase normal bia hwiru koso amen yaw ye te ko from se eda from kra na de ukoto ade de beto ama no na ye beto eti enkoso preko ne yentrem because nipa ne eti o man mu no mi de bia meka me so o mo didi president bia wo betre o man mu atem bia no wan kasa weni busa se na wudi atem no na wo ma mi bia na se wo nwia bi wo fa bi eno ma bia wo ton wate so na wudi obi papa atem okay anoden yensesa Yaw, yencha vera sito. Okay. Ne
wakaja gum waye normal bebe sheto pa ye de gudwa ma so ne ade ankola ko school sabi wenya afi na ko bubu e mantre ni ade na abo ne mentosi apacha bia koto vera sheto egodi shito bia ma ye munya ya koto ve uko ne ye ntro vera mento vera on ye de bo no ti koto vera sheto kwaku anokwa sem se ade a ye kama no sene ya kan ya hun se no ba bi kasa se o pe no na se o hwe no na de ko wakumam with the prophet was with the program here de ko wakumam prophet jame de ko wakumam nya hu oba no de ma o frɛ oba be man frɛ ba bia be hwɛ ye wakɔ o be hwɛ ye wakɔ no no be man frɛ oba akɔ kwaku nyoma we di onimu ye nyina ne animu o be man frɛ oba akɔ na no oba ne kasa na ɔte ase mo yaw ukoda na ade nchen a ubon pa ade nchen tamo so nya de pa kwaku nyoma we pa ayo ye nyina o ma prophet sire nti ye ko animu yaw ade de na de fresh na efe yen kan ko ade efe bia so de sika me na make a show so ma ye de sika o ma ja pa de sika yaw enti yen kan no kure na ni pa bi de mo bi je to mo kai ababa wa bia me bi busare se dia ben na wo ya na ema ne ho eye ne da wo se on de giso wo kai sika ai se busa no wo se on de chi se kai sika se ne ni age on ene na wiase wo pe ono so de no obi so de wo ya kase keka next debate topic ye kase keka ma ne wo no ma bia obi ape o ni bia ho ma no e obi ape obi pempa so agro se de be kwempa so agro nyina na ede o nyina na aye kwa ho so for hante na ye fa bintete omna samadi ban nyoma se ayo ba ma peter saf moonlight o omna samadi ya na akano emu ye adepa de ya waye adepa de mi de bia me ka kire wo ye du me bia sika na ni ho na ye man bi sa ma men ka sam kire wo adepa de yaw na ka wo da duane ne ba sa yi na so mesi be ma bia opon okwa adwuma ntem bia no na yire ho ofe okofie ntem bia no be ma bia opon adwuma okofie ntem bia na yire ho ofe efi akono na de nya so de nya no wo be kono anu bia na ka ase no obonsu osi hu koli na be ma wo mpa wo nkofie nko dada bi efi nya hu ne yire na ne buafu enti oba bia to a ma ukunu ani nyifie sua sa de no ne ja no utwa no ne siesie ho ye ya yanko arafo ene yekuada edu bia na de bia ese de ni nyina ne esua de ano no ene yekuada eyo brayo kon arafo abrabo no nafom o abrabo no enye bete sa nanso so no se wo mu ani eye den na wo sinkete se wo bra no obebo bia arafo enyoma betumi akonkan e de amawo obra yoko ba ya omafo dodo no a na asua mu ade a asi won yie ade bi wo ho abrabo no enka wonyo nanso so no abra no na fom obra no na fom rofo enne eye ukuada obra eyokon pa
Sompa FM. Obra yo ku na sɛdeɛ abrabɔ no esitie no deɛ wonya aboafoɔ na abrabɔ no wantumi ammɔ ɛna deɛ wanya aboafoɔ no so de ne nsa gu ne ti ɔrɔfoɔ ɛnɛ no obiara na adwene so ɔbɛboa wa yere ho no ɔmo a wate ɛnɛ no obiara na adwene sɛ wɔbɛpia na wamoa die wayi wafiri futurom amu wakosi mapɔma so a ɔrɔfoɔ bie wakoma mma na mo a wate ɔbrabɔ ɛna fam koraa yɛne prophet Kofi Boateng ɛna ɛtwebɛtwetwe nkɔmɔ ɛwɔ brayɔ ko dwumadie so ɛnewu koi na wɔno ana san ɛyɛ kandifoɔ ɛma step of love asɔde oyɛ nipa papa sɛ yɛpɛ no koraa ne na baba twetwe nkɔmɔ yɛ brɛ paa na papa yɛ ka hunhum asɛm a oyi ne firi mo Ghana ha enye yie koraa prophet memo akɔ aba boss mpato yebru kada chie bibia bɔkɔ de bɔkɔ no na prophet obra yɔko ampa abrabɔ na fomo papa sɛ yɛ ka prophet Kofi Boateng a enye fitin ya na bɛyɛ prophet yo ofosu ampa wafa gemu o papa prophet wafa mu o papa prophet Kofi Boateng firi kuru bɛ so pepa se o mi firi asante afidase akurubi wo ye frɛ ho kokwaso noke ɛhɔ na ofiri o maame kuro no hɔ za maame kuro ɛna papa so ofiri asante asokore ɛna sɛ ne ɛhɔ a noke prophet sakti ni suku wɔ hefa Mr. T school wɔ yi pankro no ya abrabɔ no wadi tinhia kakra papa prophet yentie nkɔmɔ ofosu yɛbɛde nyame ase na oye na onyame adɔyɛ wɔ hɔ daa amen ɔbra ɛyɛ ɔkɔ ampa ofosu yɛnkama no nya tenten pii no me hyase wɔ Sumeka ansa na akɔ school dabi me kukɔ school no ewie yɛ no okay sɛ enemu bɛyɛ adia nti na kyerɛ sɛ Sompa FM na kyerɛ sɛ ɛgye sɛ me hyase ɛwɔ Susan nti oka Sumeka dia se Susan do mo bɔ ade kokon no na mo bra na mo bubom konkon sa saa yɛ kwa de na ayi na ne de kotrek firi kuma se ya e ko sunwan ko yɛ Sumeka ɛnyɛ yize o prof nti o nti ye firi afidase na bɛsɛ ko sunwan Sumeka na ɛnyɛ Sumeka mpabo ɛyɛ deɛ yɛ kuta adaka ya pam chale anki ye sham mpaboa ɛwɔ ya ne aso no bi so nti yakwa ɛyɛ obi ekiosu bi a ense de nya kiosu papa bi na ja wakɔ akɔsrɛ ɛno kura eduru ba bi a ompokura mfa ma nti okɔsrɛ no mo de ama wo ɛwɔ sunwan hɔ nti ade atia agyanan ko asɔre na isha na nkakra saa ebo shine be 6 years Susan wonko ana ya na ko ana no na fofo me na fofo anu mo ye kuro mu hɔ sɛ ye kwa ebo hɔ nipa be 6 nti obi ada ne kiusu nti ade achi anopa na obi a afa no box mo ko adwuma na obi anamu nti enwumere bɔ be no 9 eni nunum hɔ a na yina ya sa ba fie saa na ne yɛ na mo aduane die ne sɛ mo gigi sika na mo anu aduane ana obi akɔtɔ ne de asa onim eduru ba bi na sɛ ba obi abetua nkra saa na ga anu aduane ne nya na ga di na ona mofo na ono mgo susha no ɔmo so wɔ yi ebi wɔ hɔ okay pina wɔ hɔ obi amfiri obi nyina wɔ na ya na mo botae ne sɛ mo kɔ pesika no a mo ba fi ade na mo de bɛyɛ na o esike kura kwa sempo da benya na ye hantuma afa eye tutu bibidi ya ene mu o se sai nyuma kura ye kura obi amu de ni pa be katiro
awra wosam kura wom emre bi na omo frɛ me amawa bi omo bububu tire sɛ me sɛ mpa boa ma no sunyan ɛna ɛyɛ o madam no ona wo frɛ me o apprentice ba ko na ono asesa mpa boa no ato agumi so ɛna madam no ka sɛ ade ntina ayɛ saa o si na we ono yɛ hwan su be ka boy nso de mpa boa ɛbɔ nana ayɛ dai o so di obedient na da ben dai Sompa FM. Udi hwe ka so obi krom ekwa bi so no sika wom de na so se de wo kan empempi sa na ya na manfo adwene ekire wo no na no ebu abamu ana papa but ehokra no ma nya adwuma ne yo se mi gusu ye de bia na meko ba ko ebu mama mi gya adwuma ne ye ne se satam yira me no agabne to ti si ai satam nam nyama wale no enti me ye sha na ofre be fon so ti me peke abrantie bi ye o ti kusuya ne pano wo sunyan enti me sha mpa bo ti me sha no na ono ebusam se he na mo de sha fo de se mo na mama fo fon so akese na mbete mu na mu wiewia na so dabi fun we dabi ya so dabi fun we me hwa eyobi fun na se mu wia na mo so la mo ti kumase mo so akurase na mu na akurase mu ya mu firi ba mu bedura na odidi matam na ma me were ho ye na nka tem sha no de afi de mi nya biem ti be ka sa te nanim ade a sha me ko hu me akwansa de agumi so akwa na sere me se so ga se unya biem nya na ta chiwi na mde ho pressure di bobo so be si fie akwa me sa fa ka aba kumase na be jaya sha no bo na oja sha no de na oto aso yo ye mi jai sha ne bo no na be tu nsuo na udi obi achi ana dabi nsuo wa na utu KB water services no from shy no na mbati company na me tu nsuo na wa na wura mnanim e kwa de na kede ka na netu sa time de wo free shan ba de na untimi ntoka o se yan de no na me ya dom ma me bi na cha na fo no wo mo a wo me de ka na bae no anka me nya bi de akiri nti me na nhwe ka no so okay nti from sa no na fi de na be yensu adwuma na wo be yensu adwuma no wan hia challenges bia se no so akoyi obi adwuma chana fo a omani ayese de mimi na die omso ha adwen no de me na me benya ha bebri ya chimi tumi se ti ni achi watumu se eduru ba bia nsuo no obaye na mba obetuo no na mba na de sire amana yese mutuo ko deep na munya ebu ho na koya ayinku abo nko ntu obetu awie no na amana no ayi nim nsuo nim na ko ba se nsuo nim a se ne kan mfiri wo obaji nsika Sompa FM nti sa minim se na muni machine mo de be test se ha nsuo wo ha ebu ho a wo de be test ahwe wo se nsuo ho batu obetu no dodo na wo hu no na kwa ngoba sa nti wo de afidi tu mu wanta sa na chintum na mu wabam dabi na wo ja kwa godi dai ekoba no sa na sika no company na be refund ana se wo na be pabosin atua me ya na se me pepe sika me sade ko tua na chana fo no wai so omo de me meji a omo a percentage na ya me metua de ama wo mo okay na pen press na ye chi wutu mu wa bra ko tunsu ama amde bebri na ne ko ban sa dia ye discard ma de ni kwa so odi ni nyina o asase no kwa de nanka asase nanka tsara na yewu first de na be ye bia na basa afi de atire no ni mo kwa ne ma nti we ya musical media sa after nsuo na adwuma no so de na aye biem from nsuo na adwuma no na mbedi sofo no
Nsuo adwuma no. Oforisuo ina adwuma na bedi sofo. Na se nsuo na adwuma na onya sika. Papa. Enti sa wo ha Sompa FM. bedi sofo. Dabi se nsuo na adwuma no mu ana ofre na mu bae. Anti nyame na frɛ wo. Papa. Kwa be no fa so frɛ wo. Ofosu asam kase na ora ba betu dwa yo. Agade etie nie na me obi a me nkwa sole. Ewiase ya misa sole amakwa ni asole Nyankopɔn de afamaso aba no. Asole bia ne ho me din wom. Na chere se wo ya changefo kakra. Papa. Me nkwa sole. Asole bia ne ho a me kofi me din wom se makwa sole wi na me din wom dabi. Ho no nyame me lai. Dabi. Ena na menye saa nyama no kura ni. Se nyame wo ho no. Dabi. Ti ekwa be no fa so frɛ wo. Enso na adwuma na megusu a na me ye na adwuma first na me ya ekoyie no. Afi de me ya na afi de enkoyie. Enso na adwuma no. Afi de na badane ka. Na badane ka. Na abadane ka. But me so de me nkwa so de nyina akra na me obi a me so da ye pa. Okay. Me so da ye pa. Nti one day me da ho eno obi ka tell me say anka me say me soma. So obekọ dia di ska nako anu anu no. But na me ntidi ono no pese o ye dey. O kana say na me nim. Enti ban titi ase efi wono ade ma ko yie saa ade ko ntia e kara ba lam sabe tiri mu no. Enti afi de me sa so bie ne pa ko nka na so ma ka say me soma wono a wan ko ne mimi sika na mka te je kona wan ko spa no ene sika no ma no sa sika fi mi sam wona kan sika te ye de e ba ti kan ba ya enam ko ba bi ti ko ba bi no mo ka te mi se Asem Mpe sofo na no ye ba bi he me kwa so ne okay Asem Mpe abo on se abrabo no bo na hu se eniema enko ya na fe de oni abra so yes ti ko ba bi ana o mo ka te mi se don se meduma bobra na akomani mu a ewade no mwapaminti me kwam ko ewurade adwuma sa ta no atua ho kan nyina awie dabi na ne obeda ko ye nyame Sompa FM Oforisuo me ya hot papa mi dwane akoda school de mu nyina somebody kan ye adwuma ni bi won se FM so na nam kuntam ye mpanifo adwuma okay ti ko ye DC bi adwuma DC bi adwuma watmatim it was not positive for free krom na me fie straight ono de no so ama tira fi de mintimi na fie school dem papa oso asasi unim no ho ze nsuo wom tata so tua sika ona so betima ye koyema na nzo a anya afidie ni tuo afidie ntimi ka fom ho ebe ya mfa muntimi ntweda de no na de na kawo wow orofo wabra yokon ye ne prophet Kofi Boateng na etwetwe komo no madika ka twa abrabo no enye bete na de wafam toten kura no o how bi etete no amanie bi wonamu no amana obra no aye kon ade ama no obi akwa yesu maker o dwen ne ho ye totompa bo agu ne so etianya nwanwa se Yesu Kristo ye tentasu agu ne so na abrabo no so ofam na ye den a eno enema Nyankopon enso ehira wo yenko ne Dr. Nana Kwame Aduna etwetwe komo simadu so emra sisi a na ye ne prophet Kofi Boateng ento aye komo twetwe ne so ewo brayo konjumadi ne sanse abrabo no ano de ne pa na sedi ano esi ede no orofo se wo ya akoda na ene afin na wo ba bebo bra enye wadwene se wo bra no wo bafam toten eye den ya wo behia kwansidie wo kwan so na sa kwansidie no a wo behia no se wa ma waba mu amu a eno mu ena Nyankopon befa so behira wo eno ti sesia no ye firi nsuo turu mu no nyame afre prophet say omra me ye na dwuma enso still wodeka obeda dua ne kai
ya asefoforo ya asefoforo pa ye ko ne ne doctor Nana Kwame Aduna enko twetwe komo embrasi madu so sei Nana Kwame Aduna ye kanodofo ebibiduro ankasa ye de sayade ebi kura papa na oye say spiritual man on fa nyoma eni agro kona so ye yade be ya agese ni franko eno kan ya na mani ati agye no doctor memo akwa aba yemu maame memo akwa aba bibi aboko de nyame adom gina me na so sa Sompa FM doctor Nana Kwame Aduna panipa na nsamafo gi number no ya omofre pa obi obefre bia was be ya de nam se tumrika kwa bi na won bo dunu pa so microphone o tire mo kwa pa ya na ubetumi ayo sanse nyame na ye na me ye na me na mo so duru ba bia do nim to ye de ni gina kire pon so no otimi tuto doctor yentie we o mi de ma atiefo nyina adu ma yewura kurowura santemawura opim so adu nse na dam no ye de aso ho ye afi me kuro me hima na yo pokua adumanya hima me na dun no kunwa me ma bibido chama na peku bi je bibi me na du so me metiefo na hwefo nyina adu na kwa me du na me kana se me kwara so agree kon ma ase my number is 0246 24 13 50 0246 24 13 50. WhatsApp number is 0549 54 94 0549 94 Naduna Yamokrasi, doctor in Yamina Diana Chem, Yamadu Chem, or the woman. Obidro. Ya dear Mintimi Vinasa, so Ghana, how you are saying, and Yenifla. Ya did be a Yamaruma, Mitrete. Me hear dear so many now to David. Obama Masoya and Sanu, who had the own sentence. Now, ya dear pass say, a taba more pie today. From Yadiano. Out of Jumcram, and a soak swamba. Now, one time I should the idea me pay parent or may hear Robin. Catitano. Me pay papa, me ma, and the idea and time one. And now was Womba. Physician Chinese and Monumia. The idea me pay palm for the moment 10 times or may hear Robin. Catitano. Yamuman, Mufomra. The cell be a court here, we crony, a dear, Mafanoqua. Bruno. And the Frank one, ya did be who yet bear, maybe we see some serious in the Fanabra. Metin Ting, not more check it. Yes, Yadian. And I may if you cry. Now, who do not that? Medium catch them. It's the doing yet that. You could see one to Z. A do want to say, no, for a so called young to a big doing milk crab 7 minutes. A best I this is a doing yet that. And you know, Papa, would about me better. And a woman it's a king saying of and say, a first say, can it is a quackuma? Quality sack when say, as I dare for home, and as I'm for no trust I say, make cleaning your home as is here. Sompa FM. They met my cheddar papa, and friend of us was 2 minutes capre. Now, just a doctor. Kidney na ye can ya na say sadie na ye nza me say wo do na ba ha ye ne fura ho ye na sia tatai me kin se modo amodo kre kama na me mo ma so ye agi ko ma se na me se dem sitie so enu bada bia nyanda yim da bia me na mi kuro mo ma se wo mo se me ntem o nyame ne ba mo ntam o so wo ba ifo o so me ba mo sam e so me pensa na doctor se me fa ni pa no doctor no say obi oti abaduru bia ya na ne ne wo obi o fa anya no kure sa make ma chere odo se sia me na ya adwuma na ade hia anya dompa okay o fa ya de ba na hwe na edin ma wa manam fla de nko eni huske ni e ya bone oba akatua dina ya flasa susu ya akatua flasa susu ya bone anka obakaba anka obakaba aka ide de so you don't me jaro ba de untimi nya untimi mpam no ala untimi chiso no ba ye na dompa ye no pa meche obi se ama wa bu say yes bibi wo so because I'm seeing from me gibi na me for branch intimi tell me man ban ka sa kakra
Mitra won. Tell me man go mitra won. Doctor na kwam ye do na come you. Doctor awo so ye problem am. Awo dey of awo for your member. There's obi bambo. And ya no mo ya hye ma no. Le si for your member, mami bi bambo, sisa bi. O si wokun ene da. Se no beba. Wokun ye aduma papa no. Sompa FM. Me duro. Ya le mbo power ma ho hunsu be. Me ma ho hunsu be ma no. Wo po ide me mo hunsu mo for dey na mu ya ba. Na onye do ase menye. So enti me ma ho hunsu ya. Ne se anko ya. Amunya awodi no ma miensa na me nipa ngo. Why e bia no oba no. Ya de wo na wo nu. Okay. 2 e bia be hunsu ye. 3 ya ho mo ne nyina na kondem no. De mi awo de mi timi hwe ne obi onyame ayewa. Ado so ye de ya. Nyame ayewa obi onifo. Ajo. Mi kwa mo nifo che no. Ene ene mi ni hutimi. Ene sa de mi de ka me. Ene o de se ko nyame ayewa de mi ni se wo bam ho. Mo ma so e ho a. Na. Ti do ba ho da. Wo ba ho mpio de Asem Mpe sa. Wo mo se de wo betu nipa ho, se de mi siti. Enti mi tre me nkura no me ban kasa kakra. Ajo. Oba ba ne fra wo sei. Ba che fra me cha. Na cha. E cha yi akwai. O papa yade be ne mpempi no oduru ba bi no wo sa wo ankasa ye onwanwa. Oh, de no wanwa pan ye stroke. Stroke no. Ibi se dodo na ni na edu. Ba ba me papa so ye ho a. Wo che kra na nansa. Okay. On sa jojo sa wo na jojo o fa jojo. Wo da hotim ba ba me papa so ye ho a. Wo che kra na nansa. Ana mpese me ka che etie fo ni ahwefo sei. Oba doctor na kwa me adu na ase ye nya afuna kwaji consultation fee. Oba ji card, oba be hu ni straight. E se dodo na afra, omubusa se on beji sei. Doctor so de on pesa. Oba na wuni bi kra na okakra wa no. Nipa ho adwuma na wo ye. Ntu ba eye kasa. Oba nso be hu doctor na kwa me adu na ankasa. Enya afuna ko hu we ansa na wakwa ko hu na. Oba be sini so. Oba be sini so da. O wada je ma na yadefo. Say okay. Doctor na mami ya mebeto no waye bi ni bibia kama de no homi an siso. Still first can my. David ho wade yeden. Mami ba wona anu. Oso wo bebe mtu ba yebe mu dua buru sejaduma se. Ena obese ko ayi bebe a mu hwe ayi wo mu ebibiduro mu check hwe mampon. Wo se bebe wo hot mampon hot no be fa no ko. Ena ya bo no bai. Ejan fiam kunu ni na yes. Msema Sompa FM. No bring nyina no. Metu 15 million. Wo le tuama me. Na mfa na na ho yade. Me ka bi o TV ho tie me. Mfa na na ho yade. Wo se eja miniska. Eja no yi 5 million ya to. Aka makura eja me se diwe. No ya to o de to me bench so de bitima nyana. Ah, mami. Mi busu be bi kire no. Ena aduma mi die no ne. Eja, wo se obi anu na fe bia no ya. Mi di juma papa sa no ko fo bi kan na chichire achichire so fa achichire fo momra achichire ya wo ma ye achichire de momra ya de fo no momra na duro nya de e de say si de na duro nya de ko enso mami meju ska so pa tua afa mami wo mobo wo kuku ahumi hu no wo ko garam se wo ma so wo ko wi o na me ye aduma mo na me ye aduma mo nti ma me mane tena obeda hwe be num ansa me mra dura me ko so afedu o ti ase man am ti ase man say me twena so me se mo na du na so ye mo ba wo ma frin kan kwa so ba no wo mu si tech wo fa santase trotro no be si star junction no ufu poko school ba ho na kan ni gina na ayi santase da no ba to no utwa na star junction na be petrol shed bi ayi taxi station bi ho wo kwa so ko na so ye okay o ma se o do ba wo se sia ma mi bi free hibam ho ala papa o na bobo mu pum na mi nya no o ma mi nyame na din ba he wo so obu start junction fun the credit sign wo frechi no ba credit sign wo bu sa ya no ba se fro ka me fanko te din be si me wo kan menye ni pa me wodi na mo na nya fe wo na mo mra wo bu ko se abu se mi din awon ya doctor ena mo te yo se ya bibu sa se mo mi se mo kuma se wo me wa asante region mi sa etiefo bi frem achi na se ko frem every coast no mi se mo ai asante region kuma se mo kuma se pe
wo for toto pam ho a card 550 wo for card tie ba card 550 so toto bem krum ho a bura ena ofisu ayi ba eboase ba wo be Star Junction wo obusa na kwa medu na e wo ho station tell station ena ofisu nya ba wo be so for life na wo for agrica wo so be si nubishi wo si nubishi a wo de ayi station ho nya nubishi ho nya bi so pe na du na hotel lazar na wo betu na chekra ba mo tie mo ma ma yarsa go me yar good dem mu nya fo mamra na na sisi ade ntu me sai ade ku me o sisatugu eti mamra na kwa medu na mekomio na kwa medu na memedu na manfo agi atomo me medu de me atu nche kura me ne de ma Sompa FM sa ya manfo agi obi aba open free eso na nye free sa enkura so de o mutiri mo de kakra o di wa me se de me din chine edin chine pa 74 years say me nyinu bakatu eso stay me ho odene me nyinu be ma mi ba so be nyata me me ho nya fe enkura le be se me o da phone wa se me me nyinu pe ho nya fe o se enkura be se me na ukuta do pa dili paper ni kwantentiri kakra na no kwasa kwantentiri kakra sa edeni abewu so ena di hia me se nyami hira onaja ye na yemi do na no be ka chere nyami hira ayemi da papa na awosika na awosigu so enti mo da mo munye sika chiri die na momra mi na mhwe asujafo aposufo ahemfo ahema national security nurse ne mo ba me free efisi ni pa kwa hu yami enti mi se momra ma di ma yarsa na no kwasa obesi sa yade na atuagu eni franco adam say ade atugu me say ade atugu me hwe me statugu obi enu a ena me ka chere say bubi yade a udi adoma na pa awia enyumo so hu say eye adwuma doctor na wasuma sem ne say ya waduro no de kanipa na miensa na wahunu results nyame wom okay babu se mu gimi dia hunu ma wuduro kura me dia wuduro kura ma wona me didi entu hu mutie momra dodo no a pempi ya no mu complain say uma ya duro na fia ye fe ne ye gya ye na sko na ayi ho say ya die bia hire wa yamo ya die bia hire wa yamo eni fra kro fri yamo na ko oni me ma ni wie me nyaw okay medro eto ade beti na tuna yira he ni na yira eje fri he na yamo na fri yamo to ena se wo bo nsisi wo mo do ade beti nsisi ni nyina pense enti ya wo yamo wo ba ni na ofe wu mi ko medro mo bi tum ko 64 unya mle so enti mo ma di ma yasa okay nana kwame adu na doctor was hebra na me yade no mesisa etugu na empempi no nana kwame adu nana sema wo kan se me fa se nemra no eni wade da bia metaka to afidi so wose nipa nkwa ho hia eno nti bra no fa adu no kan enye sika sempi entina oye na dwuma Dr. Nana Kwame Adu na anifra wontumi ensa nanso na tesu obi ani so meji nsesi a etanko ni franco anifra de aboa no bia no owu meni ho oduro na mienu ni eni oni de wisi pa na eni wisi pa mehwe okay memo nku bi afa so be yenwa koko me hwele koko fifi oni so a memo odu afa so be yenwa Doctor ye osa mehwe osesi ambibi kraba obutumi fa binya no ba beji so Doctor ye fa man tudwa 0246 24 1350 0246 Doctor ya manu ye nto ye boase eno ne ye sambo do ide ma manfo no mafa so de aba agre komase 0246 24 13 50 0246 24 13 50 0549 54 94 0549 54 afei me what's madam be friend me mienu ele se fridge mu me wo fa se ba ko no wundi ai na ba na no enti me ko sere ben ye di minya ba ko na wo agri commerce ye friend ya na ne ye sa friend so ne mra ni di hui
nti mesrɛ mo mo me gye yie okay me wo yie mesrɛ mo me wo yie miensa me nyama mienu papa mama mienu hwe frigi mu mo fa se ba ko mo fa se no wundi de na ba na yesu be ne kyema ma so atem mesrɛ mo me gya me mate maame obi beka se asem ya ye kan ma chefa enim ma omo ekwa afikyire ntimi ma yie no eduro wa so ye ma omo kwa afikyire ma yie no Sompa FM. Okay. 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 En sansa. Mr. Yadia hu nipa wudiam biabra. Nipa wo yam bra. E be cancer. Unufu okuro wo de bra. Okay. No tin se cancer na ato unufum wo mojam kura doctor Nana Kwame Adu na se bra. No di eduru be kan. Agri koma se ho na doctor Nana Kwame Adu na enso ewo. Doctor na unche ni pebia ye de me nchia no ma chia me wo fa Kofi Sale. Wo boma me chia no me na dwo. Me tin nka che ya wo temi ka ho frɛ me. Okay, na ye de doctor Nana Kwame Adu na ebesie nyame ya adomo na wotwe se ne obate doctor nka ewo afidie so yade bɛy na etetew yade bɛy na ɛhaw ye kɔ doctor Nana Kwame Adu na ho na wode aduro bɛka na atu na wode bɛka no na miensa pepepepepepe ese results eba na ayaresa so etum esi form obra yoko abrabo ne bo na form kra ye ne prophet Kofi Boaten na etwetwe nkomo obra yoko dwumadie so rofo abrabo na form abrabo enye betesa o se ukohu se obi ayeyie a rofo ya ne ho nsem enso edoso akukuruhwi ase ni mu anim guase na ne wotie the prophet ekaya abreho prophet nti ekoduru se ensuo tuo no so de kabeto so apapa Oforisuo de na Yakobon ma otu akare nyina na de tie nie medanam sa so da ebiem ene discuss ya minsem se e ka me de no memfa nkotu atua na de yesi menkoye no menkoye nti Oforisuo afi de ade chen ye edi nansa edi na wotwe na adwuma na sa de ka bae na amanfo sa frefre me sima na msa nyinya skadi nyina edi tutua meka na msa nyinya bi kwa de top plot a me sa se me si da nyina na emu no msa koya atode wanyai da bi se na hana na ne nsuo mu na ede waso da ya ma Yakobon ayi wa firi sa akonim eze ka otua ka no twe ho na akoye nyame adwuma no wo de wo Sompa FM se na obeye de obeye obetu su etesa ekasa ba bi mana Oforisuo ala wo sem ni se emre bi misa so daye me so daye no na me taduane no me taduane ma me 10 cedis nti me tumbotom eyi skatua me to ha skabia nche ho me to ha skabia nche ho ngamsa ko tochiri nso a skabia nsa nche dai ensa ni ho e hoda me ti ye esa firi ho akoro ene ne manyina sa ye dai esa sey ye sa twam de na woneka dabi ne mu sa ta nso adwan to port be 3 ama msa ba tunto ni nyina asode no sa ba tom port ni nyina ama na ka ba kopɛ na firi wono ka na de adwuma no so ton ya na chana fo no koi mkoja omuko mkrao abno mtam tete adai so we ni nti ene onyina tizi yewu na do beto aduane adi kura papa o foso babre o akoma de ma achewu aka be gumi so yase agro enti chana fo no ko ya chire de na wo hwe da ni adwuma bia dabi sika kura so didie esa ho na sam no wo no ha enti ama aka na esa be gu me so no na de se mini hwe se ata de ese me nkoye no eno na eso ye mezu ni mwe asora kwa zumi ko bi da na ne ka yo se ko di sofo na be let me kwa di sofo obata se afiri hefa ya asem na hefa kwa na ade fa akwara aboni awo obi anim se wo openu se obi anim se onye papa
wo body sofo akwa ma na baba so baba di yin za sofo no asem enti o hwe akwa wo no baba so ya de na ho akwa na baba so le no yeni mo dada obi ama nti ede na asore ntimi ba mu mo enti ewo mu afa de ade no na mapem adwani nyina na agu no enti na chese anka mini hwe eya asa bi ma se meye enti me sa de da so da ye biem ana ya sem osofu bi na wo e maduma osofu Clement na kura mpogura tu owu onu owu be sie go nyame fa ne kransi amen na ana ya kire me se me nko no ho na omo mpa ye mfa mame nti ho so na nam ka ta ko mpa abo ti mo ho a ade tie no no asofo na nkata Sompa FM se ro ade se me mra no mo mpa ye mame ti me kwaya obobo mpa ye mame na ho na meme ese me sofu bi ase oh I see nti ade be tie me sole afiri me fi aba ho no na enipa asara ya to mo ba yi akasre na je se nyame na duo mo nam eno an no prophet sesi no se me hwe won sem no a asode kakra ba wo so papa enti ekobare se wo de afutuo magana mabunu wo mo afiri no mu futi abrabo ase wo mo peso okoko mo anim wo mo adwuma bi ase ye de wo mo koye suku ama mpeso odoko adwuma bi ama me peso obo ama wo kosua na wo ya asobra che na afutuo be na de be ma wo asema me ka tiro bi ani se o mu ntie o mo awofo asem akwala wo ye asode bebreba obre ba so ye aso mra unami kira wontem ama mpenti nko abrabom no obafa so aga abafa mu no wo aso mrinti eto otimi twantem na je say wo ya akoda na bo ye pani ani kwa se wo mo aso ye den dabi amwa okay orofo ye ne prophet Kofi Boateng na etwetwe komo e wo brayo kodumadie so dotuo no abrabom no entwensan aba wo mo abrabom abrabo aye dendenden ede ama wo mo ntimi nko emfa nko wo mo nim emwo bia na ka obi de boa wo mo ya asobrachi a esu atwa no orofo ni nyina ko ya asoden enu ti no se ne wa ya asoden pen ena ama onwoma ahwe agu a eno ena prophet Kofi Boateng se ya asoden no efa efiri wo so prophet says ya no what start ministry no enipa ba kakra ankra omo ba di odi won dance do ba obrayo kon o se se e ka se sunsunjuma pade a ye yu film Ghana henye ampa sofu yeso osafo nsa ne ho na wa odi hu dance yi osofo ozo ensign ofosuo sabe unamia chamadi wo ba bia me free eba no senka unamia mfa sa adena anchamia kamjini se anga nipa bajimadi ba bo mo mampontin ene faade de unamia fam so aye bia mo ba yesi sunsunjuma de papa se nyoma nko ye die se bi hu ade yemfantoa nane no de papa eduru ba bia nyankopon no de na so ode no fa no de ne ye na dwuma wu ofoso amba se unse so amos ahode na wasore no bi amawu obi a wo watu nzo abu nipa wo criminal man na a wo wate asore ho ne beba wo obi amawu aha enti o se afra ba ko na ba bia metie Sompa oyale ya ono kajem enu bi kodi no adanse e sem so osofu bi wa ha enti enko ntu ohum no to wei ene we die anka ba de mfiagu sa no kai minimum no oh anso meme kro ya so na unamesa fam so sa na yade wa ma o kanza wa mo ba mu dabi na wa hu se o challenge nyame adwuma na sa onse wonim mi so ban na preko pre what be dis of sa so onim se bia oboa enti ye ka sofudie a wo de nyankopon akasa na frɛ wo papa ofosu sofudie no enya de senka mepo dabi na nya de semani eje ho ofosu na asali obakwa omo batu offering obakan nyina kura gu ho no enu 4 million enu 3 million
akasa time bo ko mitimi na watumi tutu be 3 manya bi kura no etmetwa be satam ka be 10,000 ndi mbaba pede wa tabi ene no so Nyankopɔn da bi bia asore na me ma mfa mo ndi be wie ka enti sofo ubedi sofo no waboa mpempempa papa wo mo aburo kire nyina papa onyame de man ye adwuma sanse nyame nipa de uhu nukura uhu no na ohu adanse di a omudi ekura sanam de ba efidie we so no omo se honhom dwuma ye nna ne nyoma ni die yesi aburo kire fu ekura no se de omo makwa papa ayese papa ba akokura wo kwa America Sompa FM se ne ma no onim wono so wa ko interview busa na brofo wo oduru ho wo ma da ma na absem no amete ye no se me ho yo nwa akra eno na ma me ye semtwuru ni eno sa akomo ne de he no ade tie ne se obekọ America no se me hwe kwam ehu enipa kura obekọ akoye no obototo ono na no enti bi hu se ono no yo ba ana me hwe oba no kra ti wade okay de wo pe ene de wo mpe ana me tire ne se ade a ebe mo ne hu me ba na ono be papa na asem no eye fugu nti wo kwa onje fugu ampanso oduru ho na kwara sire tire no angwa musa na hwe na wokọ ono suko yes esi akwa kire de o de nyoma gufo papa prophet na se duru baabi na so bi kosi dan media me ma honim no asase bia na hokwa sanse santika sa me ati asese pete mo asase na hokwa ansa na kosi dan na obi ti so na yednie ninti ampa sa asem no na e basa no o da ne nyoma ani ana ofosu ampa ebi mpokrasi bible mu obi ne kunu ane ne ma ono mu free kuro ba akoso ekuro kuro sa kuro ayi so okono na Nigeria ane ne ma nyina aka ho mgoduru ho no Nigeria ane ne ma ane ne kunu nyina wuwi ama ne ka oba no nko efe ne sa na wumi enti amra oba ye no o ba no ka se me kono ma enso me ba no na mba ne de ansapan enti e kira wo se enya saasi bia ana utimi ye dey atena so abobren ti de ho kan sa na tie asasi bu ho a okoto so kwagosi wo dan ye obekọ no na obi din ka te so dada ano na se wa hu na gosi so dedan a ada se utimi kura sisi wi aba sa fi na abekọ no de entmago ajaja se so be wi akwa akwati ka nyina sa sensi kan so ansa obe wi no so ku beche no so ku so ante na anke firi ho akọ no na ne nyina ye dey agye agu tia no jiso danie ni agye se opam no firi ho no dia na be pam jiso de na chiwade kan yes ya wo babia so ene ne de anka de timi fie no ene no be tu fie anka de te won Sompa FM sa papa ntu fie nti aso bogura sunsun na wo hwe anka de te ho no no opene chiwade de aka no na wokọ na tim de san kudim de aba prophet de wo kan amama kai bibi de mememinim ne se satia nyina nyepe na siese de achiwade ekoka saasase wi ana se nipa da sani wabrabo enkoyie na de to so ne de achiwade eka no amanaka de to so na tu afirisu a ena sofuei omoyom se mumfa nwan mra oye so a mumfa apo mra ze nipa 100 ya saa susu na temi mu na no na bitu obi mu a ye nyina ye de apo banana dabi so for what the mejo yi Matias ya pa enti saa ne be no dey se de tie ne se de di wo wachi de di machi de di omna samwachi ena pe efi a be film ena do bi na omna samwa film misu mi fie ena wona wonso fosu wonso film ena abusuya bia ya wo tumia idisa abusuya no so hene okay wo de yanko meme de yanko se enya ya hia ha se ya kwasore na se ya ka se anka amfa nwan mra nwan betima be ya anipa ba ko mienu de se so de ma na be 2000 na se o mo de kura wo de amfa se saa yi na o se amfa mra no eya bi ni patan de a ogofona aka na enti no entimi nya adwuma ni nyina enti wo bia ne wono ne de a esesan ke yehwe ne ke kire wo bia de na mfa wo de ne wo atimi aye dai aba
ba se wo kan nyina bom se o ma samu afie de didi nati anka de di mati men so anka de di unso achi ana se de ema won sentimi mpie de ema sentimi mpie na yi nyina pade ba ko de aye de mfa obi ade nko ese aye different na osofo akwankyere betumi ahia entansia se nipa 100 dia entansia eno mo ba counseling wo ha entansia entimi hia eye mako enti wo kran so oba na so yale a soku atew anam soku atem ya adura me de ba ma no ene no obi na meta de mama wi de sanko ena de sa obi nso dabi ena je prophet ye ka sunsum dwuma pa de se lo sikika sunsum dwuma de ne wo wa nipa wo ena me ka se me so ma de so munim me so le manim se ye nane ade to so ko ba ni se ya asofo amu akwankyere mo fa do mirimira me mu bonsam no ni nyina mu bi ade do miri ba de na ba kankyere o se de de almost bit my no na okay se nya se try so but say na bonsam na be de timi aboro am de do miri ko sa ye bo bonsam ani e o menye o mo Sompa FM bonsam bu e de be na ati Prophet ebe nipa so tiri bompa ye bibiri empire na koye se safa suo but the duru ba bi empire no hu hia ya bo empire wie wa bra wo de niama ye de agu akwan empire na koye se garden na no afuo na wo tututututututu ho fence wo afuo bebi anim ofuo so wo no o ma fra brem ena adi wunsa atotwene ye enipa na wo no aso agi sa nsa atotwene no eye wuwu fie tumi hina ono no tifie ho enti wo hu kura nyommia no kura na okoda wo mpena ona agina ho bompa ye se woni sa tumi hine no wo ntina na wo no okwa akode a we no ebe adwuma wo mpa ye be kwai na mpa ye no kura na kwai enti babo kan wasi ankanim dia me mani nti o mayira okay bible na kan o se nimdia me man eniti o mayira ye ne prophet Kofi Boateng na etwetwe komo nyame ya adom next week ye be di sunsun mu komo prophet nipa bre wo wiase o papa safo no nyina betumi adwom afiri mponkyerem papa aya na duru ba bia me ra ko se ye ni da bia me ka hwe ewu ate se enipa ewu no uchem say 100% emu 65% unyame nsani adenti eniema huhumfi eye wo wiase no ano oden ya de bebiri ba aba wiase ya di bo okra se bo di kra kire wa hu ba bi efiri oba kwa enko professor afo nyina ba betumi adwom nkwa ofosuo wo de momra unameti ase wo eya asem wo unameti ase wo di akwankyere be gu kwa menam ka betire wo okay wonderful nyame ya adom a next week no prophet ni come on ede na agro ye de no na de enso esa kwantufo ye kwa anim na ya hwe obi enso ayira wo obi ayira den ya enya asem ketwa prophet Kofi Boateng ene na twetwe komo no nyame ya adom a eda na wo hwe se ne ye bedi sunsun mu komo a ebi kan wo no ho se e wo so ko daniani ewo prophet fa mani tudwa ebi an obi wo how amani ebi 0246 0246 000 000 994 994 0246 0246 000 994 994 what for prophet Kofi Boateng emma na Sompa FM ya ka ti o se Sompa Asem Mpe Nipa ye besane amanfo afro mu punchirem mi Oforisuo Aboagye memeni ene omna samo da wada for lumba omada agese saafu ya na omubetumi ababoa yen yahwefo ne etiefo wa bra omwo fenam na yetumi adarete se prophet Kofi ye nipa wiba ya aboa no prophet yami adoma dasene yebehia na ya to yen komo twetwe no so na dasene de yebebo awuro susu ayinwram na ya hwese de bonsam ana se osefo no etumi esei nipa brabo na so utimi gini nhira ne koda abrem
na empo ebedi ne nya mi kurom prophet papa bi mi free se mi hu no kwan a mete so no satam ne atikurum papa no wakɔ afuo mu a free e koda be mi ko school wakɔ afuo mu a so ye hu die kura no se on se biase no enye adwumaden a obey na jeso obey yi wo dabi adwumaden fa ye die ba adwumaden na ngom tu fo mi se ngom ye dada papa na de na di ye die ba aye nyame akwantre uhunu ebiase nante awo mereda adwuma ketua bi kura na wo ye no wo se obeto nchira nsabo so oguso ama o kan baabura asazik akwaba na kwana fafa so ono ndi be ye odo afuo ena yakopon to nsabo so oguso ma no na okọ enti abraba wo bon se yakopon ba mu anema timi sesa yes sika prophet aye nyame dia Sompa FM ene omo ton ayanto na otimi se na wo ton ade so beka se ye de wansena gu ho a chise nipa nko gina ho saafo nyina amra ene be da to ofosuo onyankopon bo asase no odi niam pasim ena bonsama se no enti wundimi nkotana be se o ton obade a won ne na ne sade anu mfiri wo ye again to mensu so ma omunim meso ne ba bia oton ade bia se eto ade ntra ba bia wote na woton ade no ye akeba dani ani okay ne so fiti ya ma kwata aton ade to ton amfa na ke ton wa amfa eno na prophet Kofi Boateng say just akwankyere trodo ena betumi enso etumi aboa prophet number no so 0246 000 994 0246 000 994 no ki prophet ebeda se papa se wo so ye to ye safro se obra yo kombra na ye twetwe nkomo enso wo so no wo de se eye wo yo papa eno ntino ye besere se obi biada what number no da funa mu no so ofre prophet ye ntino de so ojo krobete so sa na ye dwuma na ye no na empo so ho to ni si wi a baba be dia dance ya ma nyankopon ni monyam enso dead prophet e be da se nyame adom a metime damase na wotwe se na ye be hia metime damase wo bra yo konjumadie na prophet unche obi a oh anaka de minche obi a de minche obi a enti na wotwe de mbadia mate ya the prophet Kofi Boateng odofo ya di kaka to se abrabo no enafom na se di abrabo no enso esi etie no medical aka obi beka so fosu oburofu de da bi aka akwansidie wo wiase o eno ti sa akwansidie no a ama abrabo no untime mpem ko wanim no eno na prophet Kofi Boateng se bra na ba obedanie ni ya akwankyere enye mpa botintin bia omra samo yaw so prophet akasa na ncheche no ya na adoso na mo wuti obi de a na yaw o trans na osese nipa Sompa FM na de to de koso wiase a de so won say ko bi wa na ko bi nso to aso awon say ne nsem a working eduru mebi ho ma yaw ubahwe no ya de ba ko a se bi aye obi no akwankyira ye de be masa nipa na noa na munyina mosa so prophet sentesa ya sentesa obi asu fie nko enti na mpanifo kasa de obi de ye ni fie ne odi ko fie a ese o batu ba hwe no ni nyina ye ko so le nyina akwankyira ba ko fanka twede me nsambra fa enkuto bra fa ye friends oye bla fa tese de wo kamilo bla akwankyira ba ko obi asu fie ne ba ye but so fu kan a prophetic kan because my transition ya saying na do maybe obi sifia na wawu so we say na 2 minutes what between every one it will be yaw yes akudai wo sifia wa na muda papa wo sifia wa na muda ebra wo start sifia no finish wo ya wi ape na to say it sa nanso kwakuna sui ko ba no say o kosi ufie na se asunsun no hode a na se okọ han dan na se asunsun firi ho a wo be han dan no betimi adi dunya ti na fie bu akọ han dan a na fie we onya ne bone na wota wo na se na omo a
sasa edi wachi no efewa ni hu no wani mai kaka ma no enti efewa na ji usika nanso de bia no du fia ne efewa itam ene kwa de aba efewa bi wo se mempe enkora mo wa wo mienza menyew e wo kuma sia efewa bi obeka cho se mempe enkora mienza wo fia nipa nso sai aso pani o aso ma bu musu kire se dai mo ma mo fa ne kwan no me me nche onu su si fie no wo ba ha na waka cho se mempe enkora mienza wapam nkola no yaw se na sofo bi prophet bi ye ni ami wa mama tenyo ma bi afi yaw sasa edi ni pachi no enye yizo me nka nkire wo se wo mo wani no mo drive e kwa so anadwo no especially Accra road e free dwaso e kona kosi ne nkra ho no mo je ahwie gu no mo drive no ehu a sunsun mu nipa mo do mo se gu mo ti e wo kwa no so mo su atofo wo ba wo nie ninti me nka ntwa se bo anadwo be 2-3 mu kwa kro no e ye obi dia won so sorry say obi timoto so na wo dwese mo to ka mo dwese mo won so wo koda wo ni hui enu dia kwankyere na wo ka no wo be kwa soli bi tonso ba kwa ye kanu na mpaibo na sintidia kaba no na ye be kasa kaba yi ya woni na wo sere yes ani pa so masi okoto ade wa boka mumfa pa boku so kaba obi su baba ena na wale nye ye fa pa boku kaba nunkuwa ne be kasa yo de mo ya eni kwa Asem Mpe bokura na debi ni kwa se hia ya mpa botente kwa nye o dumbe bia na no se me ko bompa ya afede me kase nyankopon ka bonzamanu me se bona matwa ni twabutu me se nanso obey pa bo ya boa ya bre okay kwa maso siman numra sisi ya yanko maso 055131 055131 obrayo okudwumadie ye ne prophet Kofi Boateng ena twetwe nkomo no na ne nkomo no nyina na wie ye ne se uye nipa eni kwai so mama sonya den firi se nyankopon fred no se onya nsu adwuma na o medi na chi no ena ebetumi aboa no wo ya so den de na ho den koto nsu sika no so na ekosi sei yakọ na homa no so simenu mransia hello yo Peter Ami Peter ya sa musai o so pe awa ya jo Aboagye we Peter na papa de mo be kai sha Sompa kayele makona ba yenye siki ya meka taxe ba yenji yenye ni na o yenye siki ne ba boa e da ase okay ano ti wo wiase a e so bie wasum na ade bi ebesi bia no ye ka kire wo na wa ye city e betumi aboa pa 0554931931 0554931931 0548931931 hello oje yeah amone ajuma dase ani me da ko pa tro ba su islam amen Shambara. Yani don't change come as official taxi that you have. Run about no so pay. Run about Obri konfu anoche ne statue ne si ho. Statue ne si ho pampe. Bobi ani kura no. Bobi ani sukia ne de. Paja ni tia hwewiem. Paja ni tia hwewiem. Na santima tumi kase no sikadwa no wasofri wiem kura no. Asante Martin sikega ko so wasofri kura ne de. Piao asante mati ase. No kile dili kan konsumat. Ana na mi fa for ya lu si na mengle en patente na santinga ofunso this problem. Na bo so ga ka mekani. Ima be ga fo na ba so mi mo sa ba so. Wa de ye ke la ko so wi ase. Wa ja be kan se bi se na mi ki ma na se ke Sompa FM. Next prophet. Then I know I was saying, people like that saying, "I'm going to be young people." One person, I'm going to find for us. When you know me, you must say, "I'm going to question you." I'm going to share with that. No key. Nuti onye ni nyame dwuma fefefe kama pa ye kon ade akoye nim ayo bra yo kon dwuma die prophet Kofi Boateng
ɛne ne twetwe common hello Obo ye ono a ensuo ba boode wata ba boode na kwajo su besi na na to kwa na mama yentie o obi ani se papa ne gira hono okure ne bodia obi ani ne bi o ni so gira ho mama ko o mi tiao akwankyere papa o bie na ko bie ni na wo me de wo nyame ya se uni mu ba bo ma se uni mu aso gidi a ko we mo ye fa mu ta obe a ne ni miensa obi a fa dimira obi a fa mfinya amira obi a fa kusia koko anase fita obi a fa dimira ede no baba obi mi di kwajo e go mejora obi wo ni kutiara ede do nyepe baba nyame jamu noke na chese kwajo space kire se akwankyere de ni kwase hia kwankyere paade entie ka se fa Sompa FM anu odene pa yo bi ka kire asantema bo bi kire asantema enne anwumre eye Sompa Asem Mpe Nipa na maka kire se ye ni prepa ye bu adupon komu ye wo hwiti prekon ye yeti bunu ni asan atekoko ye ya sema Sompa Asem Mpe Nipa o ya ya ko fa bia mo oro for the oba na nya trans ye ko computer so adwadie emna sisi ya oh dabi ma bantem do obi a yesimu mbra ne ntu kwa na ma bantem sa babe nya botre oh also mutimi delay kakra tase nana babe mama yempe baby ntuna na yenom kakra ne yemfa delay ya kwantio no mama losing the rabbit that's the brother losing the rabbit Memasa. Losing the rabbits Memasa. Bama Brelosu Memasa. oh dabi ma bantem do obi a yesimu mbra ne ntu kwa na ma bantem sa babe nya botre oh also mutimi delay kakra tase nana babe mama yempe baby ntuna na yenom kakra ne yemfa delay ya kwantio no mama losing the rabbit that's the brother Losing the rabbits Memasa. Losing the rabbits Memasa. Bama Brelosu Memasa. Nansem one time money power when you feeling much and says I pay for me obvi aje dudi nka fiatu Osei Yaw Ande sala wo mo bodi ma nkemu kwana mo ba o se ena me dia sama sio kanu pa no na sa na me so ya na wo de me eje na adi me nka no Kingdom Garlic Bitters no benefiting wine Osu kwato de abro besma na abronte ni shuve ni anti kakra na wabre ni Kingdom Garlic Bitters any the capsules ni ya wodi adobia Kingdom Garlic Bitters in the capsules assembly ayu e dey be ngwo ama wani agise senior na my wife complain one person Kingdom Ginseng Power Capsules nti say sia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie nya asumdie be fi abia obabia o de po ha no edro ba ku pa wo hia ne tremendous capsules esisi ma wo ye obesima enu yi wo benya bi wo bia yeton no bia Kingdom Herbal no challenger. Okay, ya mahwefo ene atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman adiatum eye Sompa Asem Mpe Nipa no a efri juada ekosi di fiada so de adaje ni poso kra sisisem epo menteme ho ase fa beda Sompa Asem Mpe Nipa na nana asubonten wono ena ye Sofia ase dikuru wo fa dwumadi wi eni agorokra na na asubonten Sofia ase dikuru
Sompa Asem Mpe Nipa omfa ni agro ketekete na sa Sofia se American dwaben hene na na sase no no na dwaben hene na na sase no no ni dikuru pa a wagina tum na nasu bonten omo ye ntafo se omo mienu ne dia konwa no ntimi kiro da bi omo ne kobom da bi omo ne kobom Sofia se dikuru enso eno no ye kwa yanim ten na ye maame so atnase maame me mo akwaba ya era oba pampom to say era dia adobo udin de say pacho bidide nana araba omaneku omaneku na keso ye mfantini pacho me ye mfantini a me na mehwe asoase mfantifo ho nyina wo ba hema ne me oh sir pacho oh nana oh na so di ne de say biem nana araba omaneku one na ne say so nam pacho ai na penny man me na ne say de ye papa preko pe sa free for self femina on fa dumadi we ni agro ai free ho ba so panyina odi achi wonu na di obi ko university no na ne say o ayemi say ye be mama kwaba ya ewa me na wo haw ene say wa man ye ne say o de abeda Sompa Asem Mpe Nipa say yen ye betumi aboa o mi ra me da ase me haw ni nyina ne say eye me nana oba me ne ne tie ni dia Sompa FM da no so ye Udis ye boa okay ne fie de ye frɛ no maami jima eye da no Good Friday anopa me fifie kwa asɔre ɔno so na ɔfie me fi asɔre ba ye no na okutaba abayo a ɔno so wadi mfie num a dindinde baba de boafo dinde Betty Ahema na obu ni fie enti efri saa efiada do ya hwehwe baabi e pese ehu ni nyinara akoye kuroma abisa akonkran abisa baabi bia ye de ani akyere abayo yi one menana nkanso yi ye pawo baabi a ye huwo eno na madawoba na nesel said ya woka no na penny maneme o ma meti se fa kwa Sompa de kwa Sompa ba ma nipa nyina ate baby abayo no obia no rade boa obebe fi ni se nwumre yi me de abeda amu na jese metini ya wone ne ba na mu nyina free efie ko pacho enu anu no ne ba Good Friday 10th April na hima na Good Friday uma na nche dodo so de ba na ke ye hu de na me hwehwa se ebia ye be hu no ana so obebe fie ya wonu kumase he ya aso ase ma me mesra busa na adwene mu nkan kakra na adwene de enka no na da bia no ye fan se oye nipa bia na adwene sa enti de obeye no oye te se de oye akwala wadi mfie bia sanson 37 na otapie abonten a okwa woba da bia na saa de a ene waye no saa prinsa de waye ekwa busu obi anu wa wo hye no awroba na se wo hye na bufuo ama ne buafu a wono wafredi efie vacho dabi obi anya ne hwe na bemo ne wone ne wo ye ne waye be ma se si ai ebra wa yire ya mehwehwe na me huni ena enuanu bi baka chem se akwara na odi tifie wo no onyem na me say minimo na ya wada no de ehwehwe no wonyem na ya wada no enwumre no kwa adwuma baaye no na me say abayo a asha tale kese kura adodo te se de obi a wonyem enti se me ka sa no na dwere ye ne se me bebi sa ho asem ene ne yira yi na just wo hu so wat ho asem onim se me hunu na ye ho na ye fo na bo wa mane oni enkwafo obote ye ntemu no omo no di agoro no se omo di omo awani na me de ibe hu no me de medi se so ba that TV no so pachai ibe hu no because me ye mu anhye me kora se ya na ne ba na ti ana ne ba no wanyini owo do fofo ni okay
na ni kunu no one na wo akoda yi wai ni kunu no abrante no wa ware no ti abrante no wai ye ni baby o sesi a won ti aso ase hobi dabi akoda ni nie munya akoda ni firi so ma me na me pen hu ma me no a ye be hu akoda no won ko ba bia nyim no ye mu ahye kakra di adwuma no ye ye adwuma wo university or the restaurant bi okay a friend Madot no mo ye adwuma working university pharmacy block okay ko mo bantem aka me ma me producers ne ko ho den ya wo adamfo pa wo ba bi o ye adwuma no a busa no na yesi ne so a ibe hu baba we titi me ye mo anhye me wonyira ai wo mo so kwa mo bisa me say wo mo ntia se o ma adwuma yedi is the wie na adamfo pa wo bebo na no Sompa Asem Mpe Nipa mahwefo no omu ni mi hwamoda baba we entomo wi ankoto no wo se yehu no nipa ya pa omu 5 fidi wi so no anya asem ketwa se nipa pa yira nyankopon ni mi hwamoda biada ayibe hu no atena na hema that's it ayibe hu no so simple se yehu no wo se di no Sompa FM Eunice Aboa yesa so friend Mami Jima Mami Jima Eunice Aboa Mami Jade o chechire sire wa Jade o chechire se na hema akora busa se wo sha atade kese na wo yemu ahyew se ebia wo hu se onyemu a wa wu pen ana producer meboa wo twa pipe entidie be na se ya wasem foforo se wo be wo foforo ebi kura saa wa akoda yi a ye ka ne ho asem wo hye yefuru mu wono na ebe mu odi ye wu wiase me de me yemu ahye me kakra ne se wo hunu saa no ahwe ano de aduru akoka na akofa problem aba na se yira pa de wo nyira enti Eunice mesre wa ba bia wo bia no ana se wo bibia da wo be hu ababa wa tuntum fefefe mo mo na battery se Sompa TV Sompa FM hia no kwa baba wa no nyira onyira na se de na hema akoka se se wo nyim no ye mu ahye no ye mu obeba mesre na ababa wa Eunice mesre wa mesre so bi so ko be we no baby akwa ye no na na hema kan na bufu kakra banimu ene odi afirifie enuti kwaku we no ye trezi no free na dwumam ho na dwumam wo wadamfo pa wo ho pacho de asori a okom ne proprietor no o twum duase ye te twum duase okay ti ya oni asori no ayesa Assemblies of God o mo kompaibo o be paibo enti me frɛ sofo no ebisa no so Isaiah oboko conventions ni ade na ye biara ohu ababa wa no ana no se ai fiada no okuta de ba no omo ba sorry na omo convention omo ko no airport roundabout ya omo ina na folk akoi nti omo wie na omo ba for afternoon session omo echo fias omo besna ba afternoon session said ye nyina yinim se good friday ye no nti omo friday so omo folk ani bi no omo nkomra no se omo nko na ohwe dadafo bi o de kyem so aba nti ka no tui ti di omo ho no nti me ma asofo ne ti ye asofo ne frɛ asori ma na omo ne omo kɔ yi na bisa oh ye de ne kɔ ye onkuta bag onkuta hwe onkuta de bade pe na ye pon ye na omo ye nkɔ no o se okɔhwe dadafo bi o de kyem so enu na wa ma bi Sompa FM onyina nti mam yu we ni wa dawro ma twele brefie se kasa onyemu atete ho ne ye se onyemu na ayehu wo de nipa na ebe wiase na okura wasa awo pen wonya akoda wonya abofra so hwe ni hu abowa wo de akina bra Sompa Sompa TV ya na ye ya yenko ne yemfa nko na ne se ne na ahema ho omunye nipa bonofo enti mo mo ni nye wo ya sa kwai mesre wa o mra samatase obeba me ko bare sa no ma na no mani abe so nya akoda na ye hwe no a ye ni be fechire ye ho o hopa wonye bibia ha ya won sha akoda ye de na ya to esu na we a won ti sei na wanyi chen sei nti se umu akola bia ana maami bi okuta akola ase bi oyo oba ya boniti na wo twe ne reda na hu sha ayen totontoto ana obo moden
onyira wo bro no so ya se yehwe mu yetete mu nim se we na etoso mienu a waye saa nti ba ko no so edan a amanfo na edan ba nti we nsu minim se aha de dwumadi anyame de akyɛ no no se obi yira nko a emu webu mo ha omoko no mu hu a so mbɛsan bɛka no ya mo ma meka na mi se nana de ne nana esenti gwagwe ya yemhyehyɛ na ba no so bra wo se bra no no aye sa na nana ba o ka se ade atale a wa hye no okɔ heso dodo ne ade ade no kwakuna so de pa bi pass wo ko ka che nana so onyim sa na ye de se wo se wi ase no so bi kwanye ma obeka se mojaduro no bi akɔ na obi akɔ wi ade ye ne Africa no ana Ghana ha no wadua ne ne ni na wasɛm de because asɛm bi timi pamu ni pa fifie so ho nti ono okɔ no sa na tie de ne memenya mane de ne me ne memanyina ana me ba ye fifie a sa na man de ye no but wo zu e besre we nya de so odwan fifie ma wo maame ene wo fa no ne sebe unuanom ekwa di ya wo sa ena de ya hometene se ne de wiase se ye no wiase ye hu wo ba kura no da ba bi kura wada gya kura ho ade kwache na kura ni wa ne ye ne dai den so nshanka wi ade se menyi ni se ebetima ba asolofo no hu we no ma de ena yemfa nko asole nso obu a ba ne se no ba hwe ofri asole we a na wo kompa bo we ofri a na wo kɔ ha nti ye besre mo amute YouTube fo ne TikTok fo ne omo hwe TV ne ade ade nyina ye besre ene mo amute FM station Sompa Asem Mpe Nipa because ye fidie kwa chiri na minim se on kwa chiri se o kuma se ya etu ono so otie ne na obi agene no wo ne nkyɛn so a ye besre onkodi boni bia enya de bia wo ba fie na sebe obi aye ne bibia o mra na o ma men so mo ne nye abewa sa me na nkasa me ngaja ko jojo na ho enso abetra ha sa esa na so sebe e ko ha bi nya sem keto ya wo de nya sem na court up na powder de so nti o mini bi o bebe ni ba woni pada na se nti eh ma de make me boa ampa ya wo di that big say wo di me dem fantini bi na very good no very good na pado gari wi a o de bobo no kama say no so mo na to pa kwasi powder mo na to say den no pa kwasi powder mo send abomu kwan abenkwan so wonti wakuni bibi tese o yensan sra branti a wonyema baba we a wagina tana so no se yentumi season na wade ana ase na bawo a woni maami yu ba bawo o release no man mrefi ensem kan yi bi o yebeka ya onenu no oho na ye 50-50 eho no wo se na na kire se o makoho meboa nenso sa de obu okura na o hye so wonka ni mo obi di hye ya wodun lo bi ade bi ameka ho se wona mabonte na hu oba na ne kwada made akye sa de akye mo anu da nyame ase wo because woni oba ida woni na busuani ni we na de kwakye na opusu na mpusu a ya sa asema ba wo so opusu na mpusu a awa na fe do se buti ti de be se ne se oba ne hye ne da mo so a ana mo hu se oba yi bema bi ane tifi ana se be oba bi ane tifi wakofa oba bi ene akola bi a meshow bi oba wanka ne kore ebi a good Samaritan bi ne bi ohun no wode ne kofie no so wadaroma me yensanka wode ne ba Sompa ha ana se uduru na nakora de sebe wonyira ewokumase a uduru na ne se ana se uduru na asoase infantefo hema eno ane se okwa sebe na baje ne wada wase enti wode ye besre etiefo ne ahwefo mumwaye na akora na oka won ene nipa na nka se ode akora ne ba wiase no obi a osombo ma abusua no wadaroma iti ya omigide ese bia be fine okay I don't know say hu ababa wa na posifo bi oba obi a mo asonte say Sompa ni di no yesen ana say phone number we show 0244 516 784 0244 516 784 mami Eunice no okay wo mrefi onyado en we penny na ne ba no so de sen Betty Baba Ahima ne ba no Betty Baba Ahima yo
and your best repa. Ya be kon homa no so ye be hu na nwumire ya. Ye be kon homa no so. Ye kwa 21st kene kan ni siatica expert no. Or for 21st kene kese men kan che say siatica nko ade a wo mu akache wo kan na fa na nye ho na so de ko. Ya de bibire bia da 21st king between to asem no de. Sompa FM overseas you. Hwa overseas. Wone Sompa TV Sompa FM na wa brusa akoro mu. Obo ase cancel quarters ko junction kan be hu no osunwane kwada tachiman 21st kene kana make am for na media ma 0540311311 0540311311 tago heba mesha and capsules say men kan to say bobobi twetwa bi na ne nyina na say bema ntimi nyina so yie bema de shemu ana adwo orofo tago heba mesha and capsules ma honye den wompam atenka no wofo mo libido no wofo mo ba bema tago heba mesha and capsules na infections no so de orofo eno so je wa himfie ho aboso se o yoba orofo bema infections no ya adwene eno na de fam ekwowo akoda no na nsusuanso boni bia ba akoda no to no tago heba mesha and capsules 0243228296 0243228296 tago heba mesha and capsules orofo yenko no VG studios men kan tell say aponto ni abadi to ayiyo no na wotwa die ne dia said Obenyan Kaidum at the ato the VG studios sort of and can oh Malamabase first Coco Street so pay and I be who no VG studios 0574715778 0574715778 and no VG studios and American for na media amount yanko po yes persodente aduro ne ade twitwi yes no aduro bi a ache yie pa ya posen no one Sompa TV, Sompa FM, no, free dental screening, and what they abba. Not of four, Sompa FM. Said almost Yasha and your man were for mono, as some premises, I know, and Yasam Ketua, who a problem ever was sent a bit to two, Druba be a num a yinka or a four, and no, and a persodent, Sompa TV, Sompa FM, my goodness, Nipa be a almost how Nibi say, Yamea do more what China 16 tapra. Sompa TV Sompa FM yanim ya bra na yehwehwe wonum wose na yemfama free enyoma bebo apa ensuo ne toto de na betuma makuafo mo enyoma so do so na o matumi ate na bra OCP Ghana Limited OCP fertilizer odi abadwa so eno ne betumi abo apa wodofo ba bia yeton agro chemical na ukọ hwa usupo OCP fertilizer ne bia bebo wo yi pa ko na ekopebi onfudie no fa so se wo ye patra udua bruko kofuo fabi esusu ase na entumi so do so na ntina bibra na sanyoma no shumu no eno na abon sesika ensu ebetumi apeye ozi fertilizer na make amfo na media ma Roma father drew ko father Martins eba mesha na make amfo na media ma orofo jojo ya de stroke no hawo na honam ayo ya wa ye mbre pressure no so edi unya pa diabetes no so serezi hawo no ano odene na yade kwa nkro biada Roma father drew na make amfo na media ma wo Father Martin Semba Mesha, young from Pibon Techri, Nanyankopon, and Yenajuma. So, Yenajuma, dear, every bremu, a draw did it to me, Asem, a rumor for the drew, Yamu Bobby, Yankee, a bebwapa, 0247919122, 0247919122, a rumor for the drew, and I may come for Namdia Mother for young Kong Humaniso, Namuji, Cassia said, Mammy, you, Ibihuno, na Ashe, and Yame, any munyam. Kama pa 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 hello Meteo Peter ni Oboso no ma me no kase akola no omo kwa sori wo airport about we get my chair official case college or our 715 or I want to meet you ma come to make the true are airport runabout Sompa FM okay hwenanim ni ye ewo TV no so na mogidi se yebehu no sisi a okay yebedase hello 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 yanko homano so na ye ne ahwefo yatiefo so entwetwe nkomo na yenhwe na fidie we so de
mi gidie ma pase sena entoma wian koton no na ye hunu da 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 ye feno ma meju ye so free no good friday no free mo ko asode otimi ko bi asode no otimi ko bi na efiri ho no mo ko afternoon session no eno se okọ na damfo bi wo de chem so saa time no na ofrifie saa time no ti asem bia ano den pa ma no to mo mo gidie se yebe hu no mo so nipa nso asebe akora kofa nyinsen ba ayam jan eno so ya yenhwe ne yo yaw kasa bi ne ye bi manipa dwane frifie o se obi ko nyinsen yaw wo behwe nipa bi o wonche ayam ja odi begu saa wo ba no eno na ka ho man kora bi fa duro no jo begu na unu akoye sei eno o ma me beto wo papa beto e de ngo a ya we kura wa pen de enu aba de asemo nti no bi o te saa no re no so no ma me fa me be nko na ja obeku e de se obeku me no oku me ne me be nyina ya na bi no nhwe fi asem edu me bi na me ka se wadwan ye ni ba wasem pa obi asem mu hia obi enso mfa asem no nso ma no me se de bi asem me ka cho se me ne o ka asem na wo ko ka sa asem ne kire nipa se be me go de yen ka be mfa se ye ka obi asem wo ko ka kire se wo mo no sise ya bebe odua bi ko me mfa nso ma wo asem ne ye ka me nka se koka nti duabo na asem ne no ma wo mu de du me bi a yenhua saa de ne se nipa penipa won nsem ka do obi betimi de ntuma boni mako gina obi fie wo so asem na wo ka ne we na wo de ka ne we bebrebe ne nyina busa se na wo hwo ho enti saa no ma ne hwe ne ye obi wo ha obi banyem a wo de betre fia ka wo so bi kwa na se bo so ba kwa nya yefo de yemfa wo nsre de nenso enko obi ba kwa na ko fa nyi se ba na nka wo hwe so ne wo ye ne ye na nka wo ba bi so anya bi yasa se tano ya wo ye tano nyanza mo ba na nipa bi nim onim se me ko ka ne mama mo dabi ene de yasisi ko no de wo ba prophet asem wo kan ene ne ya abawo mpa o yawo ni nsem wo kan abawo mo ampa o ne yanim ene tu ba ne obi wo a ya twa na besa na onim se yawo asofo no me se no mo akwa na fo mo asa bete wo mutu o o se papa bi e fo no botan so wo be hu na ya na o ta be church pa kwa ofa so no ye great software o shen kompa botan ono a betra TikTok asanti na me boni din no ka me mo holding on to the ball Kimmich was after the ball ya besa yan kasa sofofo nyina nye nanso du me bia yensu ye box kakra e wo ba bia wo kompa bo akwankyere bo ebetima kyerɛw wo maame na eye o sei wo papa na onso sofo no kura so ne maame ye ba ifo wan na kura ne ntesa ni maame ye ba ifo wan ho bebre ben hwo mo maame hwo nyina fi sa no ma no obi atu kwai o si ni nua no mefo mo nkoda ni nyina ye se asem ba ko bi efri sofo ano ana odifo bi ano ba ye asai ni pe wo busuan ni nyina nanso abusuan no yawo nipa ba ko na mabusuan so le o nipa ba ko na mabusuan so ye we ni eti efie bi 05513131 0548 yenhwehwe yenua ba no yas ya nse fie bi abekọ na fie ohia wo mpa de odi ye no ya bona son tinijimo ye den o ya mbeku nti asa abo tete o mo ko na hukum de odi kan na o mo che nya hwete o mo yira sa na busua na ye yankopɔ bo sa kakahini asalai hukum de odi kan na o mo ba nyina hu sha asemasi eti o mo hwete sa na efie bi mote nti wo be ko fie bi mu no na nipa esesa ko didi ma nipa bi di no ya bona son eti won hwemo basa munyam ko gu amnam munyam ko gu amnam ti abesre no ma bi won ma wo kwa so le akwankyere bi wa a wo de na mmom no wusu adwen na sofo ne ka kire wono because nipa bese 100 makwankyere nyina ye baako mo mpa boy ye baako adenti de se ko ba ne sa ya fa na mehu se obi betima kwaje asase wono nkwa ye ba ha ne sa obi ajefe sabe de wono nkwa ko na refisu no ojú àwọn ohun tí ẹ ṣe obi visa wọ̀dé kọ́ àbúrẹ́kyẹ́ yẹn kárí o ẹ̀sùn ojú wa ní ẹ̀dẹ̀ àmà nù ojú àwọn ohun tí ẹ ṣe na gobi bẹ́ẹ̀ tra out na àbúrẹ́kyẹ́ so many years na ọ̀sẹ̀ ṣe sika obi nso kọ́ within say bẹ́ẹ̀ 2 months 3 months wọ̀nyẹ wonders ètì sasa ní ẹ̀dí ní pẹ̀kyẹ́ no ẹ̀sùn obiara ní sasa tí ẹ̀ dẹ́rẹ́ àmì obi kúrò bẹ́ẹ̀ tí ma bá yẹ obi adé ẹ̀bọ́n dùn yẹn nkan no obi nso bẹ́ẹ̀ fọ obi coins yẹ bọ́n dùn yẹn náà nam so ètì deɛ sɔfo no kan no dum bi a nso mfa mfa hɔ ko nipa yi edi enti ne ɛte ya ne yɛn hwɛ na kɔ ne mmom
se wo hwe no ma bi ne ade na wo kasa bi a obi ka na wo de atoton sampa o de nipa ne ka na ne kore edenti ene kobasa yete dem esu obi na busua obi abusua so de wom eti no so ye hwe ne yie na nipa ye tie no sebe ene asofofo bi atwa nipa be obu ha wo je kwansi nyina emfa sika na wakwa akotwa mpa wo kofia kwa wu ekomodewo sofo nso wo be ko no sofo ma me adika ofie enwiane ne nkwan ne miensam nim sofo bi a ni fufu a wedi ne nkwan ye miensa wo de bo wo mu kakra na wo de abo wo mu ka no ansa na wa mene wo nso wo de ya de age kwansi na because en share de ato so no ya wa yam hihye na abantie kase twese kura wo betua especially enwiane mo do chi no edi ebehwe na ye nyankopon mo ani mum ye me ani na ho e wo no ma bi ho na yentua na mo ya ebeboa okay erutino yanka ntro ye nua ba no se onhwe no mrefie fi se na na ise ne na ahema omwani atoto ba ne sa so hu yanka ba yeah o chana ya mo ye we na emo se ya bo tent bi wani mo chana from student for de no wa o sia pro bi ana se wo sia pro wanu munye enye o senso nye ukisi ba mo ukase gu yire so na o twetwinity no bra ya du me bi asa mu mi nsu ya bi mu nim woni wo yire kasa na o twetwinity se ya na se nkoyie ni pedu me bi ade se ni ti o sente fi woni mo ba no so ya na eboa ye betwitwa amanfo se ye betwitwa ocha ene moja bepra ha ena nipa bi anso na num bi opasumsem o pasumsem kapa ntia no se behwe na ochira na obi afa na ni nkira o se so wo de ozre so mpa ba ye o se ya force wa ye no ma bebo nipa o nti ochira na mpata mo ye twitwa amanfo na no ba wa do brush beba na on be ma brush wa tempted 13 bibia wom okay o ko so benya pesi dia kofia kotwitwo se that is a pest student na ye pest student o enye na na mafo dia ye dia si tira gumi me ba no man pesi o enu se won twitwe no wadi ni nyina de Sompa FM oh we di pesi na me aduma dia kaka hanu bia ko cha me sa na sa ni nyina ka ho oh na so mo de adu agumi na mo de mama pesi ehun no manum asem no cha me sha ukunu we na nkoyi a o maninya ya mpa mo asem nsem wo mu accident wo mu chen nkra kwa so hwe edem asem ma ni huna mane wo na no o sa pensanum anajo sida ya papa sida wo chef ada ko mo mra kaka no munya mo no so mere ya enzo ne yase ko sida o diduma wo sida diduma wo o na mami bia kan ye o se mini sida de bomb sida diduma first service ya no sa se no ye anopa koko anopa koko no to bia anya bi o kase o kira kwankyere bi se o kase fansuo si wa yiso a fasi nsuo de na kwankyere ye sida de o ne na so fofo ni na papa ya da o ma okay eno ti o prophet Joseph Mensa so yenchia no okay no so yenchia ne pa nyama adua da no so beba ono so yenchia ne pa oboy prophet Joseph opoku mo agretia ono so di djuma se Jericho no wan ko Jericho anese se wan ko